Siyakhuleka emhlabeni wonke ongonyama engodla ungohlaphi noma le moto enkulu azinye imonto incwadi encane engafundeki ehlula abafazi nathi bebefunda yabehlula ukhiyovula abakwakhiyo nomhluthu wenhliziyo abafakazana ukanda khanda masondawo okuqhuma elinye ugxobe ngelinye osejimistini ikakhulu ngoba ngihlale ngisho ukuthi inamba ibalekile inamba ka 062 017 1320 062 017 1320 kunabantu abafona bathi mkhulu lesi sithwalo esonza abantu abanemali sifuna umuntu onjani ebese ngithi mina no leyo nto leyo ayikhethi bala muntu kuukuthi wena mawusifuna uzazi futhi ukuthi ngoba into ebalekile umuntu ufuna uzethemba emthini masikwenzela lento inemithetho yayo ikakhulu asifunela abantu abafuna ukubamba abantu abanemali besifazana abaphethe imali siphinde sifune labantu abathengisa ngemzimba sifuna even noma kuthiwa nawe uzokwazi ukuthi le nto uma isebenza izokwenza ukuthi wena abantu abakubheke bafune wena bese kuba uthi wena umuntu oyikhulumeli umuntu uma esemile kubuka esekhompyutha uyakuthanda sekuwena manje ufuna ukuthi wenzeni ukhulume naye nikwazi ukuthi kube lokho uyazi ukuthi lento lena siyenza komunye umuntu ngeke ngenza komunye umuntu nganika omunye umfana wathi mayebuya la wabuya ehamba ngemonto kodwa umuntu ehamba naye wayemdala kunaye kakhulu wathi mkhulu hayi lento ngenzela lona bengifuna imali into ebenge kuba khona umuntu masefuna imali usungasabheka ukuthi abantu bazothi ngoba abantu abaningi basabuthi abantu bazokhuluma kanti kunesikhathi ukuthi masufuna imali ukuthi ufuna ukuthi ungabisani nako ukuthi bawothina abantu ngoba ngithemba nakuba ngelanga imali ayibhaliwe ukuthi kanjani. Number 2 kunabantu abakhuluma ngelokhuzana abakhuluma ngespecial so ispecial angisasithandisisi kahle ngoba sekungathi manje into egcwele sengathi into umdlalo kodwa kulungile mawuthi abantu bayasidinga special abantu abavele bacomment la ukuthi bafuna special ungonyama eGymistini ngizona ama comment enu lapha enikhona nicomment nisho ukuthi nifuna special kanje inamba lekhaya 062 017 1320 Facebook page ayikho silala besikhona nasenambeni eGymistini nasekhaya eMtibatuba siyabonga nisale kahle uNkulunkulu abe nani siyabonga.